Nogometaši Domžal bodo v sredo ob 18. odigrali prvo tekmo polfinala slovenskega pokala. Na areni Petrol se bodo pomerili s Celjem. Sve misli su usmjerene na Celje. Kup nam je jako bitan i želimo doći do finala. Celje nam je ta prepreka i želimo da je savladamo, naravno. Vemo da Celje je ful dobra ekipa, mlada ekipa tudi, ki v zadnji čas igrajo kar dobro, tako da oni tudi se borijo za pokal, tako da bo težka tekma, ampak mi imamo naš aduktor, tako da mislim, da če bomo dali vse od sebe in vsi bo pripravili, mislim, da lahko napredovali. Medtem ko je Luka Elsner eden od 4 trenerjev, ki so celotno letošnjo sezono na klopi enega kluba, bodo Celjani v sredo nastopili že pod vodstvom tretjega stratega. Po Simonu Rožmanu in Istoku Kapušinu se bo rumenim zoperstavil nekdanji trener Domžal Robert Pevnik. Sada su promijenili trenera i sigurno da će im donijeti neku pozitivne misli, tako da neće biti lagano. I oni isto tako žele do finala i žele da dođu do Evrope preko tog takmičenja, tako da će biti teško. Glede, vsaki klub je normalno, ko menja trener, da igralci so motivirani, tako da mislim, da vsi bo hotel pokazati za nove trener, da imajo kvalitete, tako da bo to še teže za nas, ampak mi moramo razmišljati na naša igra, na naša kvaliteta. O potniku v finale bo odločala povratna tekma, ki bo 20. aprila v športnem parku Domžale. Ko igraš prva tekmo zunaj, mislim, da pomembno tudi, če bi dobil kakšne gol, ampak pomembno, da daš kakšne gol tudi, ker potem, ko si doma, si na plus. Tako da mislim, da naša cilj bo, da ne dobimo gol, ampak da probam dati tudi kakšne gol. Kupu, pogotovo u prvoj utakmici i u gostima moramo smanjiti te greške i moramo da odigramo utakmicu sa što manje grešaka i da ne primimo gola, naravno. To je jako bitno u utakmici. Ja bi bio najviše vesel da pobjedimo sa 1:0, međutim neće biti lagano i naša prva misao mora biti da sačuvamo gol, jer imamo isto tako drugu utakmicu tu u kući i ako sačuvamo gol u prvoj utakmici bit će mnogo lakše uz vrat. Domžalčani bodo imeli na prvi tekmi v Celju, ki jo bodo odigrali brez poškodovanih Vuka Golubovića, Masimova in Bračija, glasno podporo s tribun. V Celje se bodo namreč odpravili kar 3 avtobusi članov rumene družine.